Thank you too. I are there. Okay. Bro, for movie. So, Kum Chacha. Oh, my name is Prophet Kumchacha. I'm listing Alligators Sport on Adom FM 106.3 FM. So you listen, Prophet Kumchacha. I'm listening and I'm here. God bless you. Amen. So for me, other for me in this CC chum that they be amity irrigated sports. There's no day minty irrigated because me manage na me stress come on. Over. Open program one dedication fast sports one tie irrigated sports or Adom 106.3 FM. The first John. Good. I'm Agaba. Akume Joso. Na empunu to say. I'm Adom empunu de mu ye. Na I know Ofie. Kwaku say ya na wiano ya na pa ya be adwuma kakra na say ko home kakra. The office wa ya hwa ya ko home. Da be mimi de ba bia metimi ma nko home ofie nsa ma. Ante he na ko ye. Areas ya me pepufo bi die ne say me pe office ba bi tena ya kwa. Ana kanchuma be na net front way. Eze car no so a nkofo obi atuni susu akoto de car no so no. Say obi tena ma mo record no so ka. I say osono obi ti. I am a business partner. Lady no. Business partner. Business partner. Kwame. Oh, I don't. Why no your business there? Do na minimum way. Oh, go where you for social media phone. Social media phone. We be business partner. We hege ya ni mu pa. I na guess na ya mu be hwem no manim te say. We hege ya ni mu pa. Na ni ma ya den. Me resa de now so when you abri chim still ya. Oh, business partner. Yeah, me ko cha ade bi man. Ai. Na Kwame. Na your friend is saying I believe be ha. One on the shop no. Na your friend is saying. Na ni di all the ene kwa. Obi anya ne client. Na ope client di ni kwa. Adwumbo ni about. Hey. I believe be client. I don't know. Sa na ma store number no. No. Sa ho na me kwa adwuma number no. It's be ne for. You go try there man no say. Kwaku. Oh but oya come on. Well, could do me I get the jam of was over ready there. Oh boy, I come out over the day. Oh, sir. I am yes, sir. Minia nunti. Well, it's not packrat, no. It's not cram here who throw me the Debbie. What cut a man? They ever check you now, see no work. What do you say? About this now, no better kill or also best of the same feathers. It's not as a semester. Kwaku, if you say we are say, damn me real ho ya pa ya da. Me ma mi wu ya na university so renti ma hu ni fu. Yes ma mi wu abrochiro. Ghana ha ya na wu ya. Na da yes no so da na me try my last paper e wo university. Ti me wo na me dwi ni say me ma me kro te ase a. Na nkoya no ka se kwa me. Tron so we wi say so obi a no pe school pa. Na me say efun fa ne ho me try paper no paper ko bi nim de me try e ba me pass ye. Me kwa da me ka say o we eno samampa paper you mean say den sua asa. But sama ensem na adi na me chocho bi di ya na kwaku mi twae me second ho pa ya sa eye week ya yasimu na de ma me hura ho eye ma me abrewa ya so wadi 90 years aya tere no abro na 91 or 90 90 plus aya tere na abro no aku no esan say oye bayifo ade na ma me hura ho ma me ampa kwaku ni fufuo Sunday no fufuo mba be di apeno bi sanya de no etu ye group bi mu na me hweye me hwe wi obi ma woda fufuo kwaku e de fufuo no be si won kruma kaka dro bi bia gu so me wo video no on e wo from different people obi a twa ne de e bia niwa ma download it. Okay, people sending it to almost send the no more say and on him I heard the news before I saw the videos no be back me teen news no the description on the kind of video ni hu nti no and no cry no stopping me from watching it because such things I am intimate standing. Until now, I know about it all, but till now, the entire video, no, I made an attempt, but now. I better I know some about to the end of Panya say, maybe Nipanye. Kwaku, baby, we are see a drone one. We are see a conanim. Now, me by year, meaning Papa business, so your baby, Papa won't buy ye that. There you swear. I'm going. I just say by anyway.
Obia so hunu ba yeda. Na omo describe kire yam kwala omo so be baifo a. See a video no Facebook. Okay. It's a tiefo on Facebook na mo ko hwe. Kana me ka asem na obetima se yi. Ma re ho na me ka ho asem no. Obetima se yi. Kwaku ba yi obia so hunu da. Ma da bia ya kire nkrofo ba yi. Aya se. Na me di mani fam nso no, me hu si a kire oskani e ma me ba yi da. Nyafo. Kwaku ba nya Africa kra. Efie aduana asem na me ka kire wo yi. Nyafo ya. 40 years asem na me ka kire wo yi. Me ba wiase yi mu 40 years ni. Kwaku me hu si a kire oskani ebi e ma me ba yi da se kwasi twuma me wo before. That's why unti da. Ahia for ma me ya. So hia ni no na okobo so so. Akobo se me sebrem ti san. Ohia ni ya na wasa akọ asofo ho. Se sofo e ba chaw e die tira me bre. Na sofo atone ma kowiem odu sini atone ma koyaka chaw se abrewo na wo fie no. Kwaku bi tie tape bi amrante ne maba wo kromo se. Omani anje se omahu ombre anu aduro. Eto mo betu emrewa no so sa. What's some use no? They will make sure that every obayifobiano will be fixed out. There's a 1 year omodi manie. And I say discuss as way of parliament. But the Yamani siwa my whole statement so hazina diaba. So the dinner no enam hejeji na say Why am I? Mama me usuru afi. Edini ye dey. Said the o kan joma to was me actually be Hazide. Then Sasha said about to just say government as a whole no area who was asking we they are going to make sure say obi biara and nsa wo biara no ne ho betre no na emra no ene na di kwaku tama mejo mahama semi ba yi wo se me betra so ma me kan no say de asi o na edian ni yesu afiri mu yesu ahwe wo se mejo mahama no ne yiri nya no mo ye because me say unim say after that no there's been other mob attacks on subiemu because no pray pa. It's the bibi Ghana ha aya de no mum de yatimi ye ma se ye be sua bibi afiri hu de atuma me ye de to mejo mahama no kwaku difference bi anim nim se nipa bi abro adi umpamro da wo ba wi ase nipa dodo abro da why lucky me de tama me St. Peters na ye bo volley competition ye school na ye host si ye host sa de school bi ababa bia no wanyi se de ho ye de se de kra wutime nto nsa de me kasa wote ase eti boys bi on one price so na me ye me ho gangaria me bo ba kwa so nyina say omo asma sisima no mo yedede am ka catch am so obi amone nsem biem na mo sa bo na me bom nya so mo ye fo obi asum bako obi no na metimi na ko kwagu but say me St. Peters grounds no so a tax ni gumachi ni ti no if am ho bom so 44 kwaku we na view no tre abafu anima udimafu anima atibie fu anima view no tre abafu anima na me dwani free school me call be tifo upset akofa my girlfriend Irene bra kwa me ti ye beto mu employees eti ye bo girlfriend anim kwaku what a disgrace me tam kase ba ko na me ba ma we eti afoni ma no satam se ka no me ho akotwa ticket ne mienu utwa ne wani mu ho ado akofo tire ho kom ukwa de wo so dan pedance sa ba se oni view 103 yeah I know view 103 oh kwaku eti me twa me ne ga ni ticket ya wuram me ne ga na sa che se na ga ne so abre na me je sprite bi ma no de te wan corner na me de me other guys me twi bia kwaku me twi ga ne sa me so obi pre me obachi me tane yamasum bam that's the mo afi aso de manum kwaku azunie ebetu ani so by force akoro sakura ni image kwa so jenya mani so tete pa sakura no compass kwaku azunie na mse my den waso kai ya ba St. Peters be ball volley now oburu yen ubomasum and na wawu na say oh we nya no me go na me nam na mo se mo hwe me am bekume na de mu chia say me girlfriend be ba be ka say opomucho na situro mbo me left and right yes and say again be again say on ko de onko na chiansa na ba say oh bra opomucho o woni hey rakoi me say odene ne pa bo me nanim amu ye fo kwaku omu gi ni free dance mu akwatiro afani ma opia bonte a oba left a ukokwa nim ofa right a ukokwa bia sa bo bi mu wo no wo se asedi afani ma yie minim so ujina gate na no ba bia twa dance ni wura mu no ujina ho a wo left e de ukwase ho na right de oba main road nim inside no ye wase ho na anim wo se afani ma gate no first no twa ticket no oba bia reception wo na oba fa main gate ni mu awura dance na ase de ka sa oti ase se ujina ho na ase ho no ye aboabo bi ho na mo de bi ko share nipa 4 kwako bro mi butu me jai manum nyina moja eti efiri ho no me tese se nipa dodo bi ahwe obi a
na saade na tan ba mitrim kwakunya yize wo doji we na we di amount wan say bia kwakuya so bo sum left untimi control wo block no obi abon right enti ade ato maame no ayare hosem e wo say 90 years e dan obewu but akwaya wa faso awu no e ya ahomete mitie voice bia ampofogye ne nkrofo no e boy ya e ne babema ana na ya na wo de tese obedu ye pana na maame say akwa aba maame nsuo wa ji so ne num ye pa na owu ye to no kata the last water ansa na owu kwaku akonfo na ho kire se obi ye baifo no bese mbuza se ono aka se ne understand ye de ono so ye baifo ni bia na because ba ye kura no kamedia meme se de describe che no kwa ka meme nya bia nka mepe e so betima kwa America ag umfa plane yes no muka tu abrocha be kontinga nya ba yi so mutu ana ayi mi nyan wo kele Texas oba bia ne shop no na me ti inside maba no no kura nko no akura be dwane eta mi siru bia jima mi na mi nie maba padwuma ma me na me nya no America kwaku ye nya sa de no hwe ana obi fra atwa picture for UK bramia which camp was it abaifo esna ye sipe poso kama wa brochire abaifo ko hia wo ho ya hwe mo Mami to say otimi defend ne ho ba bia na Ghana onwo ababa ne say no asanka ideally you try na mon kitin ye di gu onwo ne ache we no chair no den be na bi o si na wu ya de okita baba na o ye say no o de fans na me ma wo kromo so ma dio mo ya o say e ma be sie ye say na hu me ma kantinka obi gina ho a wo che papa base hwe si em hu amberewa 21st century na ska dia to so odi ba ko be hunu san krofo no onim ne dodo 2000 Ghana cedis ya so wa obeboa ami a kire san krofo no e be ma 2000 Ghana cedis terminal mi enu eswa obi wo fomasi kra on famba mon first ka kase MP wo ho on first ka kase ko bia 10000 na ba ko de say this year ana say wo MP ne wo ono so de 10000 20000 kra e de tire so ba bi ma me ni wo bia mo ko hwe na ba 2000 men ko tell obi say say area how the 2000 is ka yem for say ka se no obi na se obi abrabo ho yem say okodi no kura no de wanya nie aya me ya papa kwaku na kwaku betima ye Roman father me ta bi nyawo kwaku ahena wa ene se kwaku ba ko na tiwe kwaku akwaba kwaku so ye Roman ni kwaku betima ye Roman father we afere do ko na mintimi ye what can tell the whole print what can tell some today na bi na kana won tede na ka be na won tede ka be still me because the story be amkita wa say they say there was the same priest impregnate 30 nuns ayi ba ko enyanwa wa nyim Roman sisters no ko ma ko 30 enyanwa yeah oh Malawi enyanwa na kwa no ho so mo watenka oh yes atenka ho enu ntina ya de omu gu fa akwan yen se da ma nipa nko ho bebre no na kwa na mo fa so mo because ayi enyum fufure amayi odo unse second verse with you say odo tekichiwa it's not easy to control into her amount for fa omo made ni ade enya easy o edu time bi ho no a ade ne sori aso adwen kra no enhye da nya adwuma yi kwakuni sori a nti e ho no se nyame amma wa hoden no an control ho se bible mu nyina nipa hwe ase nti e nam fom he ale bible no nam se bible for no nam fom first ye ka bro challenge se wosoro asa pray na de se do pray no kosoro a ne sa besi fom no ze no ze e fom he ya no mu akiri obeni unse bible mu nipa no ho be nyankopon pa o ye ni no ayi no ho adi akiro ye onyi ne ho adi nkyere o kwan be bia no fa so yi ni ho adi kiro o ye ni mo opie be pono so ne gya bi hye o ze gya no grama na ni di mu o se me o jadi ni aja da papa peja oh yes na ayi me sad man ti bi da there because me kai say time ani esu so o mampon no o kan say even St. Monica's but so not to say me go many man say they say ayi man okay and up to now no so yes yet say shoemaker bi ko ho kogigi na nim say na akwa no o pampa bo em say da bre na ho soso kakra nti da yi ni bete ho na yes who say also a girl school and o mire ni she inside nto ron ya ma wi echi na so mo man na milk kra nza na watimi akufie but this story ni I na myths so bi o so ba se bonitima no
the Tinuba boy, we read that one said any more to tell the China. Those schools that said, I'm guessing what you want when it's in Wabo. That just anything here, I'm sorry, for what you see on Wabo. Because I say, I could be a friend of Kabiri. I can be so many Kabiri, I'm such a school. Cregato, Suko, Opoko, Cregato, on a bank school farm. Okay. It's a honor more. It's Nipa be on 2 hours, Yadiana, and Cornus, what TM Kabiri Bo, Opia Begani. Now, oh, yes, I saw Obenya Sabio, because I form you can home bedroom light. I could be by the friend, Madame Highhill. Ebasana, Ubegani, Obeko, Bebano. Now, as I'm saying, Jamane, all schools. Madame Okunia or more girls' schools. No, Miss Schools, Madame Okuno, Miss Schools, no, so Baba. Anyway, I make home TMs and I'll be Bebano. Last time for you, no calculator near here. Scientific one. What's the sending? I start for I said, I start for the hour. Oh, Master Jai, don't even say a deep and crowd, must say. Nobody calculator. Papa, I think you know. Why? You have one tomorrow. Opening Asemo SCA. Me, my imagine said me, man, not come home. Me, Papa boy, Numbi. Okay. Abrewa. And non am pesobo. Okay. It's about 5 minutes. What out about 3 minutes of the song. I don't know my mechanic nina. No be an tibin and corner soon. Because me, yes, and be a mecha brother and Papa to count on you.
Okay, nti na enwunumu asem eno no. Nti mo amokoye no. She. Kwaku media HAPP wa she. HAPP wa she. Nti no eso no mi bia. Asamna na opanya normally won ye niam bia ensene mfata. Se oba bi wo ho asa ayi constant mo friend say contraceptives one way. The omo no be no man no instant one. Na constant ba. Instant one mo friend say. No emergency contraceptive. Preacher when you emergency ekuni bag mu and was sorry send cat and chips. Now that's be no be ko see yam na say awo ma. na mo say okay o muti. Oh sorry say. Was send cat here. Client maybe it is okay to go say client be. Only business. Oh so business partner. O the client go buy. Ah, just ma moka. Kwaku. I believe client. Me too go for the client any budget dia e ho dey enro ana o sorry well ani me say mo we be mo the client no wa we be mu me adwini pa for and now you use it and me pese me tuku na e dey nwuma je me use cassette I dey test la o be cassette o ti akwa o use it me use cassette from use here Kwaku ti me dey make an say e ma obi mo ma me be ma me no so na omowe o ribi ara wo yo me ma dey amowe o mo so mo dey amowe oh Sunday and there just koye vasectomy nti mo ana na we ma mo o me ma ho say na wo kan here I say bibia you na only client you ti obi a client here oh usua no asua mu mra Kwaku ye ade say BCBM un say e diska bi ba ska nya meduru ya de ma say ya de ma GFA from so chama ne nkrabata ska nya ma e kra na say kamera say to kwakra ya si ska so ponko mo nyanwo ye ana ne ponko ne ma no o ma che atena so me bi kra wu o me de che say ska no mo gidi say ne che ni mu no en che da enko yi e de che say ba bi wo ska ni bi wa say enkase akọ kase akọ ba bi wo so kra en say ke bi ko ho kra so for national teams for example I want to say GFA for the ball mo ka so what you say ti kromo ase no enya mo na ball mo ka afa ye den na ska free FIFA ba ye dia mo se bi ko ti bi akọ na owura ba ko de atodwa say e betimi anka mo san ko drawing board ni so bi na ska na enya ma ye no o mo ko fese no mo be che no na se bi ka fa just e be che wi na afa de twede hye entuma ma obia na me do ko Tanzania ma mu so a coach ba ko ho o ma fa ya no it dan say ofre eye fancy wo kromo won say omo ye dogs and monkeys how what it say eye team na wo coach no from Young African Soccer Academy na de tie ne say ono Ofie Belgium na obeye coach wo na eye ne ye team na say ne kromo eye nu yayi so say kotoko supporters omo no nim kasa pa e no mo ti team ma coach na coach ko grant interview o say supporters no kwa no mo ye na hi na de woni ma ne say omo share stand mu no mu tiantiam to say anyway oh I na also you see the word the fans can only shout and are like monkeys who are barking ba 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 or the chance say omo yo mo say monkeys from say that be am dey chi wo kromo akra na nya nya ebi say ebi ato Bashir Hayford pen Bashir Hayford no ade ma Ofie Kotoko up to now supporters na prince so e be sa ma na baby mu ade ma e pam no Kotoko okasa tia ano ya so no ni yan so fancy ne squad like why na squad selection na or dey bobo na supporters no trouble supporters no o say David Okumase send na trouble supporters ida so ka so mo kwatena trouble so o tell me I didn't say trouble supporters okay I stand to be corrected but that trouble supporters asem no oh na say adwuma ne be da home rebi na o say nka o tumi say clear okay so say the man say dey adwuma ma trouble support no trouble supporters no kan no ebi na nti we ni nua pani na okay we dey fear sia dey stay here so say nka you should know better it anadwona no mo fire no enya nwa o we interview na na letter ready I say there was a buda ketemu a okopie mu obejo mamu e wona okotena na no na yika ma no Kwaku eni pada bia ya se hwe anu yie ba kromu an obi nkofo no mo masem ba still yeah akade enya careful
be one obi ano asako yi asem kese e de amano me hu ayi bi na wadamfo chama ono na kan yeah ayi chama ntumi wo de obeka so I'm say ayi they say the bebre watu agunti o say etu ya woman etu ka so otu wiem nyame nka say to ya bone mfe nti that's man who I think ideally aside me for I'm ketelni kakra oh yeah if it is possible that's what I'm saying. The governor of Kumasi now was saying oh you know manu enye kom kakra why na man ayeku me ha enye possible because some no kakari do and no did there me ni sure kakra yankete na wo no obi akete wo vice president asemi NDC vice president by kasemo kafa no now but eno metete yes almost in a old video any ka so on ka say na ka say o ka say yankete ni on say okwa type almost say no o kan de fa former easy boss in Bono for example Charlotte almost say sa asem no kan de Charlotte too and o ma transfer mama am for sure bi na am na be si we so o da bi o mo ka so mo bo bi so no sa mra na obi omi FM we so utum so o studio ayu me se me wu anen no kre ya kwaku we o ti utum studio utum studio so we time na mai da bi say no bi enya no kwa utum dey so FM obi ni apata no so what apata ma hwe da ma hwe ni now baby onya botre is it oni ayi odabi se Kumasi asem ne yeken okay Kumasi do kudo ni opambo so opambo so ron station ne ben TV ne so obia ron ono an get to ono na ye ratings in the man station say dey kan ye bi won kan ono na ye na ade and tebe kakra kwesi twum say so open numbers aje say o disim no so tu fudro enfa aka say kwesi de enfa ade bi koso okrom ho na me fo say kan ho asa na beboa ye say akochiri pa mienu bi asusu say ayabrofo duro na eba no ano omo ya no masa tu agu ade me say abibiduro na omo si so ye topa ya ni ade painkillers we some the say ye dey ebo am yakokoro na nyina bi kura wum and am dey ko transformation center ho e turn say painkillers and some of them no me ko je ye no me ba where did they get those omo to but a legal you can't do that say I say or rebrand aduro no they make cannot just here to buy a painkiller na ko to ni bebre or the din bi ato so e bi ampofoje kotodwe kwame ja fato na ye kware package no de gugu rubber ni sa no or to information center ho e bia no bi esi Africa mu say anso si ampofoje eti na de o mu ni say to da bia aduro bi wo ko no a to no wo fato papa bi wo ana de medin abata na we de abi do mpa bi de bi kingdom munya bi do no mato ayi o enye bibia na wo ya obeyi dade ye obi fie ye se obi fie lebi ye fa say je ko her back ne what I saw to the coin na abifo na drone abafo na drone na no normal repackage open is at na opa back ye wo just ono turn as herbal medicine yes na asem na say it got to a time FGF for ikromunim ye won san hodo bi anu no ye won no apa obaka kohwe no na afudisi akibi ani ya ma tutu di afra enuro ye badwa so bi wa ha we so mo dom sa to so no o me mama mfo anu mo a obaka ko gba chiri later na fedom say na adie bi wo Charlie asem we ma start chichiro ba before say mo de ko ba bi ye kwa kukuro mo de won tan hu information center ho meva utama ho ebi ho woni msa de meka no tintin no mo de so na ye bia na ho mache no me ka say information service department there be information center na ka say bi na ho mache de ne enkremodai we information center de tam bia ye adwuma amon pompo yeah on the horn speaker bi SC I want to that tons and road pa ma hu say horn speaker bi bo Sakono village le be ko bi am ba betru me see ma hu say speaker bi last me twam na dey say me say I saw bi bia o say am so am fa sound nya hwe o bia so bia ni kwaku na say na obedi edo no dance na just won nyare but you see because you have time unim say yes say wo mra public BBBB noise the kromo amra una be ka say I don't say na nya dwuma Ghana sometimes noise pollution noise pollution and say noise by measure and but I didn't know making sure say sad name omo friend but unim say dey ba ko ama abruchi
manager bruche pa noise oti sa de we unnecessary noise unam kroma te se din krono mu din so enfidi akese a ewo wi asina ho ne no empa the train no ni ade nyina train fun eba unim se obetimi akwa be one man to bruche so nti se car cry baben yeah abeg problem obi traffic do ya kire obi nkoso obi mfo kada e me ru obi ni obo obi so amema ne yemhye na obetimi report am ya kire se anything about ben rough eso Ghana have say who dika kwan mu bia onya wadun so be communica kwan so wo ababy aka be bogus no eno dey say the car is in motion openi na mama kasem we answer drivers are either say obi na abo ne careless and so na abo obi careless obi na no na odi atem no omonye very careful omonye very careful because nipa nam konye nipa nyina na nipa sometimes na me spiritus edin komo satan mu insure fm and I say me bisa ne say like the way o see powerful ni ade no then pa na be provoke na hwe baby no say ade a ompe kra na se bia onye o hwe na bia odi na tem eno de onu ni bufu kra bia nye onu ampo bia hom no ne o me adwuma woni be wan so ma attack o yeah enti afutu de my obi person o show ani mo traffic mu one man kwan kakra bia the moment obenya kwan obesa ho no pe no na odi watem I person ma me ayi o twem ko obi also be cry mistakenly wanye wadwen so born careless but akoye ne sa o peja ne sa ada so ne sa born adwen ache say unnim nyansa na o so obi ayi taxi dada bi no obi dia man say onfani di hu na wodi atem yankopon be de crash am ato de o se da mu hwe o se ni man kitikiti bi won ma very careful obi wano na obi atem o kan we ye traffic adina na me ka say aben dia o kan put say e bi aka ne ko sometimes traffic mu ade na so red ye na yegina the first car na odi anim no ade no so green na as if say jamaka na ye bo na wato na a few at once driver na fe driver ni be move na do odi na china ohun green pip mas eden on to ne boas ka krampo ma wo enye fe na he ebinum so wo ho no ma ho bibi timi si o traffic mu say na kwaku kan obi betimi abo careless e bia enye deliberate by mistake you know you can even just let go hwe ade a ayi bi see wo fiesta we many ba me ho so at once the way people were just rushing there no epena mi twa so na me kotena me kam se nyame amfa fie a kwaku anka me bo Uber driver let me just obro no miss hwe unim ade esi anka boy ni kumi no knowing say Kia driver be abon careless. Do you know say the guy chased the Kia truck no N1 so from Tetekwashine de bar to abon careless Fiesta Royal. And mom crop abon careless. Abon careless. And now we chase car 90 me so me fit me ba na me N1 so no. Me so speed na me di ono achi. Say ono chase sa Kia truck no wa kokeka na adwen achi no. Could you believe say okoto car no Kia no so afa nwia ntimi ko speed car na ekoboko. O break here o to na no gina wa car no won na on driver na e kasa me say e ka dwie say na kam de bonachi me bo aben di mechanic gina kwa na me bo aben oh masa what are you doing on the road no go so o ye the person ye na we di driver na temi asa na otu eti nyame ncha de ye do traffic no pen e na so red to gina na me sifi kam na me kona masa what's the meaning of this eti ka ibomu ati me kwhwa say wa fa passenger ma me bi ne bat car na chi o kawe bomu a na me ti e wa pena boys mo ye so pena me hu so boy na me jana am san kwetna card ke bomu ande padi bi di o mampo ke bomu aka o kojis ke do na ke bomu aka say ya o ko na amfantina afana bi kakra na o de ka fe be kro mo pe ke bomu a ka beto sa ka o ba no hu na o tu sisi so ke bomu a o se nka ya me dia kana nka da mpam ji eni om de na ke bomu a be ma ho a o na ji so kokko ji skedu aba be dis answer ba fo o ko peskedu ba kuma mi ma o ba ka o Brady we pa nke bomu a money stop nonsense ne bi no e bomu anko be do akoy be yo mu na tra happy birthday Veronica Abina Lati Blankson of Awushi na mami tu chewe na yesi mani na so on cheche mami tu headphone tu headphone na mama mi tu mama no yesi man no say owo ba bi na I get a time e yaso a de obeka bia wonte je say orashia
obewie alligator no say ha na mo sesen enti na yentu eche emanu pa enti Mr. Oh mama mo ni o oh sir okay Mr. Prince Osafo Mensa of Tema Women's Hospital yes chese ono no onfa alligator sports in ya global enti ne wife ankasa na say yentu nchia we man na papa no said the otie no ebro adwene ntia so Mrs. Roberta Osafo Mensa aka Arabs ntino ye chia mo kwa mo koso ana mutie Ofie Kwanso na alligator sports obani jonso ade dropa unya adaje enkonko jonso ebi atome pen na baby a me drive no na me drive na jonso but enye baby a metimi agina kwanche jonso baby a so atase ntino na se me de hye me ho anti me si moto ni so me fire ya me twa to ni wie no enche ho no musa no eno kwa na me ni lady we se Martina na me ni Martina ne nam etuni na so kwa abrochi ai na ma park car no esinche ze na sa ho no ba bi obi omo ton ade on dom dim na se omo ay gata ketua bi on nche se me gina ka na kina me bugu no me twa dun so no gua se atene nam gata nim na e kwa na be park car no Martina Martina no Did you so bring one? Now, say I didn't do my chapa. I wasn't an Amazon. I am my time. I don't so new babies. Obey, House of Folk. Timini, our on the Jones or a now, okay. My main can't see Bina. I don't have for saying it. Jones was shown baby in your bat tea. A binumus so I on I say, baby, I would do no. A quite be advantage be any baby and any baby aqua no Johnson and also a bad. Wouldn't him say Uchum police the way yeah. Could you never do so baby no about somebody when come you did tia driver yeah would it so baby no truck driver or cheap truck and now who's do police the on traffic near all when you want transport no o pa traffic no ka kra bi na wo kwa who's almost another gate can see you all mutai hope na you do na say nwure na traffic wo mpo Friday nwure oje no ho anye asa akwade gino me decide say am rese wasi form na say na kwai traffic yi kwa ara ka si gina wachi odimirika ni gate no gina say ne time ho po e na tell you akwade fit for middle lane no ne ka ne time ho po e so tom akwade betutu o bugu say Johnson ne ka ne time ho say that 80 bucks driver Johnson she o bugu o free kwakweduru be bia wo ye ho hwe anya yie ba me de madwu so gu me ho de na madwu so gu ba bia mmodi matemmom adwon so basa nye so ba bi odura ni atwo only fools unity ya me fam kwase asa anya so madwu so ba bi wa from ba the blood and be pie de o de o blood be pie de take me to be kwaku mama come story answer kawie House of Folk obani minima de kra House of Folk team no ne awo ewo ye ade team no team ni kita wo bi say emre bi atwa mu openi bi ma openi so kai sa story no there will be anka you which one ayi wo we ya yes o to aman bi woni fi another myth ni bi ana be like a myth I don't see a myth yeah ne myth ne etina myth yi ba myth openi so okay sa story ya be sin ya wo premier and nanu ye o de yanka nkwa kire nanu ye Liberty Park so Liberty Park nya so no kwa de sem kwaku asama wo Liberty Park no so Liberty Park so wo your house dia someone no na nebo ko oni wie na go si ni ba na mo ni on Liberty Park so wo no enya po bi man wo okay read the story oh say me market Canada with your all kind anti story wo hono me so ba in my boots when I was playing in India bobo India do go no wa I play ben I never okay there found be player ben o so no he has a former captain yeah Kwamriku from obani to aso was so ko no wo boot mo India I know he has a former say the former multimedia worker bia go si o wa as multimedia for na me na go si o I am nyesa why I am nyesa you why you single da wo krum a wo do bia bo yes anye obani is amazing and my can has as obani azofo agina sai wo o say since 1980 I will share na yere o fa na hu ka oba bia da possible so I idea pa why idea wo also na say member bibri also consume chi member bibri on kisi ye sawes we no use and na oni obi na ye since
1980 me papa nso sa na papa bo papa hwa on one okay na say do bia be ka che obi aye no kre ana na ntu ya ne de ono so ke ade no de on ka say ai me papa de me se ma de dia me da me kasa waka na se wa ya de ta ya mpa me na onyini dia ne all the story be to the story yes say the papa ke na onyini is it story we be di mpo ana say be ka ka tifo nyama bi me se wa ya de dan say we Ghana me ma awai na less than 5% and a bit my idea papa ya ye oh yes honestly 5% pay and a bit my idea so 5 no kwa na ma mienu pay and I say skasam and I say on my horn some wo form 5 dey no kre no yeah I say ni skasam nye oniska de pay ma and I say oni amode a de pay ma we say research ma ye ho na dada me fa ma na ni pone ho ama it's papa na ya de say since 1980 na obaba kwa say citizen ono anu da ho a e be si sabre ade untimi ye de obi ya no eduable say po na ka say munye se me no eduable kwa eduable won yeah eduable ntu betimi then o ne wo so ese say na me bo mitinku eduable we no yeah we no we can we as so help me God cause easy temptations no doors anya better abrabu sem dia me nye ho achi bet ma to obi any time say na me say temptations o David ngosra na wo we are no ka say so help me God David